Ko tawa o mai ani ki he contestant Moimoi taha I he whiauhi taulunga ko ia oiponi. Ai ko contestant Fika Wanima. Ladies and gentlemen, we are now up to the final and last contestant in our competition this evening, contestant number 25. Ladies and gentlemen, can you put your hands together for Miss Apraxus LJ Hooker Real Estate, Catherine Ofa Hansen. Catherine Ofa Hansen is 19 years old. She graduated from LSV Military Centre and is now working as an admin support PA at the Auckland District Health Board Hospital. She is the eldest of 3 children. Her goal is to hopefully share her story and inspire and empower a young generation to stand up and push through. Ladies and gentlemen, our final contestant, 25, Apraxus LJ Hooker Real Estate, Catherine Ofa Hansen. Miss Apraxus LJ Hooker Real Estate, Catherine Ofa Hansen. Tulo mo tu elangi o kwa fio yo tau loto ngā. Whau tulo atu ki hau ei ki pe moha mata pule. Kau whai whikau moha lotu. Punake he whaiwa whau kai ata mua moku ke u lawe atu ke kakei ai teunga tau alunga o e whine motu atu ani. Ko e ahoini e vale I atama, ko e fua tapu e te ngowe anga. Ko no ingoa ko Catherine Ofa Hansen, ka uano aini pe okune whawhangai ai Miss Apraxus LJ Hooker. O kutaki mai pe hono ki I Tonga ane, pe kono teunga ko e ao kakala, e ne whangawha e me paki moe toi, moe hu whangalupe. O nau whetui ke konga whetaaki, o tatao I he fuu maka o e otulangi pai o te rea. Pea tui koe whakautusia mo e whakamatamoana ke whakamanatu e ne whangatamai me kolo kakala mo e whala o ata. Kono no o koe maile lau momo fungani whautia ke whakamahino hono mau inga koe whewhine Tonga. Kono ka hoa koe whakalala ne tui he ne whangakui me api ko lata he masiwa. Ko hono tekteki ko e fuwha I he mata whangaia o e vai ko niu tōua. Ko hono wesa ko e wha mo e pure oto ko e tauhi ofa ene kui me I wakatau mai. Ko no whasi tau olunga te moutok whanau mai ke peki ai ko e kaulangi tua ko e kalapu I o pouwalo me I kolovai. Malo pito kamo mea mai Miss Apraxus LJ Hooker Real Estate Catherine Ofa Hansen.
Ladies and gentlemen, contestant 25, Miss Apraxus, LJ Hooker Real Estate, Catherine Ofa Hansen. Mo toi paspasi mai ai whinimoi whikawanima, pea moi taualunga whakaosi ki e pōni, Miss Apraxus LJ Hooker Real Estate, Catherine Ofa Hansen.